Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Karmalim bringing to the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Livelihood of women at risk in Newmare as street vendors face uncertain future. NGOs demands justice for Kakimchi di Sangma. Pathar Khama Civil Subdivision organizes a 7-kilometer marathon. And new health centre in Ampati to focus on maternal care and vaccination. And now the news in detail. The United Neo-Threat Movement UHM convened with R.S. Gill, Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force on August 11 to address a growing concern over the livelihood of women street vendors at Newmare in Ring A. The Forest Department's recent directive to dismantle their stalls due to upcoming plans for an amusement park has left these women's livelihoods hanging in the balance. Charlie Rani, the president of UHM, spoke to the media following the meeting, expressing that while the union does not object to the establishment of the amusement park, they are deeply concerned about the fate of women street vendors and request the Forest Department to allocate an alternative location to enabling them to continue their business. According to information provided by the Principal Chief Conservator of Forests, the intention is to repurpose the territory for the park. In response to accusations that these women are illegally operating, the union clarified that their activities would not be deemed illegal if the Forest Department permits them to continue temporarily. However, the PCCF mentioned that his hands are tied at the moment due to ongoing discussions between the Forest Department and the government concerning the matter. Aku boleh nikung do press media aku boleh do nikah kaman ni nikah por ya ba iwan nak benta karai dam kajing ka begini gidong kami ya kendu ante po Newmare te kajing wan syam jengi yu PCCF ni agil kolong ba simenta na menta kajing sya penbor kajing sya be jong gini gi long kami kli babu kanang te po Newmare ka jaka ka bahap po jong ka forest awak ni aktif saya kata adon kajing keren baka day nadu kapor jong COVID, kapor barang COVID, ila ay jaka temporary panbu ya ketika yo untuk kat bakayo kung parliament play. Betul. Tian ray hadian kini ki long kami beli gila bu dudukan nang tu namar mensywa ki syong dukan syawai ti jumlah mensiu syu dudukan bewai dukan yuki. Ti gila pelat no dudukan gila khan bet akajing long bit ki jong ki khan bet bakayo panbu untuk gila kemen. Tidak kata kejumbu kejumki mentak kesan sendat kawan nakalian ke Forest Department kawan benang baki di ban wengno bakin pemprano dihidukan bakin beno senon kini. Kini tikila syamjinge ki om kila pertip syangi ki om babele yu nya kenduk ini ki om ba ngila syamjenjar syanungin le. Ayeng ngi ki yang asam ni besar ini belan ini jimbelai jumi. Ti hadian kata sam dapat selam hidup ni kawan yang kenduk no yu PCCF bagil hangi debat ang kajing keren ni kolong ba gidawa be kadung goto ka memorandum berkelai mentaka berkhas ni labu ba gidawa naka department jong forest bala da kadung kanu kata ka jing temu atstay kata ka ikopak kadung ka jing yo jing tip dengi mentaka smi nau PCCF HOFF no bagi layo jing tip mentaka smi bon stay kata ka ikopak nilong to ngim chimdon ke jingkhang ngani ke jingwo nakalian kaseng ngana nakalian kilong syong ngana nakalian jong kini kinong di vendors jong no ndai ke jing dawa ke jongi na po forest at kumjuru na sarkar kalong ba lada ya kiwe nya jingmut kumanchu ajimut ya ka mahadif kola laban ai da ka list hadu nadu kasnem kumbala batai khandai spa apulai la batai nang te ni mentang ngip simpan banong ai tu kajakai kini ni pan ya katu kadai tangba ngin ai dukan ni kini hakmat jong katu kepak kata kadai jing dawa ka jungi bat la percaya ru syangi ba nakaliang ka pisia ada kaliang ka Forest Department kamdon bor halor kata dai namar ba ka ong bakan hap IT kasyong hak sarkar bakan IT syau syaka Forest Department ne syaka Tourist Department ne syiki ani ada third party dia kata ru nin kejing dawa jengi nginyai pen telun bat nginyai budin ya kan ni balada kat muka assurance ke bulai di bagil badayu PCCF ni ba unsanang pentip ini dalapoi ta ko ordar ba
lanu manu kita giban sasimti ban construct dia kata eco park dia hak kata kapor ngin sadon lang ka jingalang ka jungi bat kita bangini syong mane penbet bangini ai ba in ajingmut ba kisnai ta gidukan nakman kawai jingbo jikli ka jungi kalong ba ka tourist department man ba ka ai man ba ka snai kinu ban promote de tourist da ka ba promote iki khna iki local iki youth jungi ban sing lagi kam kijam ban ai kidukan ban sinai kidukan pek ni ai luksa kum kamu yong rim mang the nakaliang ka tourist department kala upgrade ya ketua jaka as tourist spot mereka alap lu kawan ra ai tigi ye tigi shop mo tigi bang nak ki dukan ki ban bu naman tagi locals ki ban yo ban syong dukan tu ti kumjur ladangi pai khamat spot kita sora mo kodok kalong kejui ti hang tei ru abaka nakaliang ka forest ka temu ban bu ya tagi ko pa andai ka way ni kita tourist spot mensyong mo kalau kita tourist kinuan kidi ban yo kini ki local vendors kibala don lupa na dumunta bakin don hak tu kajaka ba bakin yo ti dukan kadu ngalakren syaidu ba lara kapoi kata kapoi ngingi bu jingkli ya ka forest department ba katai ke mahadef sekolah hang tei kaladon menta ki ong bagi asia kar kajaka kat kum ka news ke bangingi hadin baka jinglit pek ni la jam palat kila sekijeng kisem la thawang tu tingi dawaru na ka forest department baka de ban demolish itu giyeng kibam don syu hata ka benta jo kata sieka bala ay ka tu ka madef kola kaba khadu ru kalong ba wat ya ngida buru ka kajing dawa na ka forest department lada hakata ka por bat sna ya ikupa ngila i clearly ngila i syai yang tay po nyomer idon gitu ki pipe jong ka PHE ki ba bu ang tu ngila keren syai makasngi ka ba piong ba pinweng ya kini ki ba snano la ai ta ko dar ba snano ban weng no ya ban bakin weng no ki kan yung gini ikwa ba ka tu ka sngi hi da very same day ba ki pipe jong ka PHE de ban weng no mar dor nang tu ba kerja ka syawai kam dei man syong tam ka de ki mar jong ka sarkar kira ban bu ka bomon ka ba kini ki pipe ba ki jongi ki balong ki kiba im step bata kiba kamay step bam damit kin janjar ti sakaway ru ngila bu ru ka jindawa na kadika forest department bakin instruct DFO ba katong ka jing ai ka jing tip ka bangila yo ni kini kilong kami baki ba kalay fu trick jong mentau banai kadika ba kasngi ba khaddu bakin bu andai ngilong ngi na kaliang kaseng ni percajur bat ni ong ba kat ba empak mi ke order hi ban sna ya kapak kat tahi empat la ban wengi kini yo ban syong hang tu hadun dalami ko order bandala snai kata kapak hadin kata kin sala ban ong ban weng lani kiliru kin yalong ba cooperate ban weng lang bangin bu spore kata tai dei liang ya kaliang kajungi bangila debu ya ka jingtho ka forest department fi kani halor kata kalong kumni ngim dadon kam mele kundu yu minister namar kaya ka forest bat hidudu CM chief minister ngim dadon kam ya menta bangin bu ya kata bangin le ya kundu yu CM namang ngilakwan ya kundu yu lakran syai wambo un saya keren inap syai kata pakajing keren kan poi kumno te inap hadu ba kata ka order kan poi balada kata ka order kan poi tingin sepe ya kata ka poi tin re ya kai ka bangila keren syai menta lada clearly mention mau bakin sa aibet ya kata kidukan nam kagini kemun nakaliang department adu menta ila ai ka assurance singi ba kinumpat paweng tapat yo ya ka order jingong ka jonga kamdei ka babean bala da ka forest department hi kala ai smo bah temporary ka keren syai mane temporary kamdei ka babean ka bakadu kan naya keren ka jingshong bean ada keren ka jingshong bean nganong ya ka forest department namar ka RTI ngilap pen kre ibabun gi jaka ki ba ngidang wat jingtip pala ngilap kita kinu kita ki babean kemut lada ki keren ya kata kini kiduk kisuk kiba kup siang siang kamay mesti bam damit kilong ki babean mo kemut lada don pada ki WGR kiba take kiba construct ki building kiba lada tip syai kiba nginang wat ngin sanang wat da RTI ngilap pada kre RTI bala ngilap kemut kita kimlong ki babean kata jingkelingin bu bala ngilap pada kita ki kiba bun bah ti kuma ong no kumang ai jingmut biang sai sin ati ka mahadif ko la ang tay
kapalat-palat kajing bu gitu kajing snai tu kajing kalau long lupa kebabean. Dia kumi gitu ni ong balong bean. Kini lagi le you kisna ki temporary shed kembali dah ong ka construct building. Ki construct tang di temporary shed bang. Temporary shed kita pada su sna di kisit dah terpal. Di balaban wing anytime. Dia henry kata ruk limbah jing ai dah forest department ni. Dimanta lada kamon maka kanong lada kamon maka kanong te kamut kami ham. Kata kai ke ba ngi kwa menta pada long bagi ong ya ka forest department. Hoi lada ka ron gajik temu masnai ta kai kupang nim don jikhang nim don jingwit nak kalian pasang pat nak kalian jigi ni long kami don jingwit ni kemen pala. Ka tourism kan kiu. Ka tourist department nak kalian ke tourism kiu. Di bat ni jingot ke jangi ke jing dawa ke jangi kalau met snai ki dukan khmat jong tu bagi nyo shong gini ki long kami di step by step bab demi di tangi tahi baban ong singtin ya kata tadi kemes clear message sa sarkar bertunjuk sa forest department halor iwi jikin ni bala kami dau PCCF ba ading ba iba wanyang badai we ni ki dia ko ba ya tu ke jaka ako mahadif kola la I on religious purpose ma kata kentin bikilara kami on religious purpose. Ya kowe jing dawa na kaseng jungi nang ismat. Mangin saya kendu kenun nyam balang per balang kestan ini. Ngin sale ya kendu angin ni syong no bati bani keren. Ba lada ka forest department kalaban ai ya kowe kenun nyam. Abanabar macam no kalaban dei kan nyam ayu ndai mentangi dawa na forest department ni. Baka di ban ai lang selensar kajaka ya ki balang per di badan hane apa. Rikasi janji jangi. Namar kum ker kumangitip nakastit ka jungi majority 40% nakasispa ni de kikin kalang kestan per te takadang ong ba wat ya ka niam khasiru na ngakentup lang hangta ba ka forest ka di ban ajaka nang ni sikma lada kiwan kerpat ani kiwan ut sa ka forest bakan pa bakin pan jaka bang ai bakin bu ki penyengi ki yang mani ki jungki lene begitu penyeng kita ki jaka penyeng jong tu balong nak kanyam khasi badan lagi jong kita ki jaka penyeng lagi kita laka kanyam gurukam jong ka penyeng yang structure jiki yang tu tunjuk ru ya ki balang kestan per kata kadai ko wei ba ngindawa nang ni sikman na kadai forest department namar ba ba ki keren shai kala de keren shai on religious purpose ya lada kalong hakata gurukam ngin sakali ya keren berarti kunun balang kani kalong ka message siya ka sarkaru kumjuru siya ka forest department nangita please po ni wan hang na ngi ginong syang dukan hang tay ko nyomer uding pun amar bangi hagine ki hendet banai menta la shu ki forest ki la shuan be ki la shuan bu por yang ngi sa sitayeu sa atayeu yang hadu life water uno wakos ndai shu ban syang hang tay sama ada kacing yok lat punya kendu bad iba arani ini iba arani ong badan ha kaseng halang te longi kerpat kan iba ini arab lem yang i ban penya keren lem nak betah jongi ba suong nak ngi balak belah hang te balak syong te te menta lak jadi license safna menta pat kensan shu mi nang te long nim snow dan lat shu kan pi ban lek chana lek belah chana rum dan lat shu kadau kan Kalong ni kapat ya ibu ini arah kenyang imo. A coalition of NGOs including GSU, AAYWS, AYMBS, AYWO, CRF, AHAM, FKJGP, JSMC and FAF came together to hold a candlelight vigil at Chandigarh Field in Chibinang. Their purpose was to demand justice for the late Kakim Chidi Sangma, a 12-year-old girl who was tragically raped and murdered by a 30-year-old man, Chanda M. Sangma, on August 1, 2023 in the village of Jangrapara, West Garo Hills district. The United NGOs of Chibinang regional units rallied for justice for the minor victim and vehemently condemned the heinous murder of Kakim Chidi Sangma, who was the sole daughter of her family. The accused Chanda M. Sangma has been apprehended by the authorities. Hamid Marak, president of GSU, extended heartfelt condolences to the grieving family of late Kakim Chidi Sangma. He stated, "We express our sincere condolences to the family members and relatives of the victim in this hour of grief.
Marak also pointed out that the accused had a troubling history, having been a former member of ASAC and facing trial in a previous rape case that led to charges being filed. In memory of the victim from Chibinang village, the participants of the event held a candlelight march demanding justice for her and shedding light on the need to address such horrific crimes. Aduna mo. Diko ancing namnik ja ni ancing ni misok panyong wa. Uning man plak ang ni magba phagbarang ang ni plak nugba jungbarang iyan dakpa kamko ka ode nam jawa ani ancing ya sumai misok inga. Uning man ancing mukangti gisgrana aru mukrakna Aro iya mandi ko kaket bical kajang ode. Aro kaket tuner abadagi tauna baktian ceng kagen. Uni gimana ceng pelakan ceng trip tongge minit sana. Uni zamano jol ceng isolobe iya kenda salbesko maksud gen. Kayan ceng trip tongna minit sa. Sekurang ko coknokna. Dake mengna dal cenga kakamci disang mani bidungo dal kendale service ngota. Dake meng ngota de cenga all injection ngota. Nake mang aro cenga ya kakamci di sangmako bina justice ko nanga nimet cenga demand kainga aro ino ribak pa kemakan public rang badunga cenga all injection badunga nake mang ya mandi ji mandian ongsi ke pakam ko ka khanam gija ke pakam ko ka ha biko life and pinjiri ngoba phasi ngoba ji ngoba government side kita ba administration side kita biko ongkhat kija saja ko ngata nangan ni cenga demand ka ingat cengni nangni kani de maina bia tau ta jokpa ngde tau ta songo dong na matna ngde cengni society na cengni songni nokni mandirang na banga khenani rang ngani cenga nekna matna ni gemen biko wachau din amgen nimna cenga demand ka inga bini watki jako nangka biko chanda em sangmako anga di namedi masijan diba janglafara songni kun bia songthangni kun rape case kangba dongana daudi bede jokpa daldal sanchimna anda kemangna dawaro aro saksako daw ya mebako kakumci disang mako aro daw sothai habe rep kaimna chingade live in pidgin biko jelo na ko nangneka aro mai dakaba kesu ka aka mai dakaba section ka aka unikri phasio na ko chingade nangneka bikude. On August 11 to commemorate Independence Day, the Pathar Khama Civil Subdivision collaborated with the District Sports Officer of Ribhoi to organize a 7-kilometer marathon in Pathar Khama. The race began at Jirang and concluded at Pathar Khama Government School. Sosthenes Sotun MLA of Jirang waved the flag at the finish line, accompanied by MB Tongper, ADC Ribhoi, Bobby L. Longbed, District Sports Officer Ribhoi, and other District Sports Department members. Notably, MB Tongper, Additional Deputy Commissioner of Ribhoi, also actively participated in the marathon, setting an example for the youth. In terms of winners, Kobarlin Doloy secured the first position among boys, followed by Vincent Dia in second place and Regensen Dingdo in third. Among the girls, Rikinti Rani clinched the first spot with Banisha Rani in second place and Moniga Mego in third. These victors were rewarded with cash prizes and trophies for their exceptional performances. Balik kaya ngipendek referan maka jadi malik jadi nak jlut ni na sama malik telah jlut di kumpulan kai hab ni maka si independence jadi nak jlut si cuma nak jlut tetapi di kumpulan ni ngasih kerpat di kena pada depan ni punya jet mas kali hasil ru dia apa ya mat pas ru mat punya wan ni baru pada apa si independence dia ru macam siapa yang mereka jadi rakyat ya independence dia banyak punya tapi ni in rakhi yaka jing yo lai lo jong kari India ke jongi ka ba nyo punyo ta ka ba istang mentag smi da ka jing mare ka ba shimta da paro
rangba i gentai kena baro kisamla kibelewan menshimenta ban mare hakani kesingi kemaratan ke bapishim menta ngapan baur ke jingkublei ya i SDO civil i batong per i belashim kia agni ke por ban pelum pelang nak menta ban yo ban benbej agni ke program haga jingi don lang i district sports officer nang department ibe don mentalang agni ke por lingkat ke Western River Sports Hikmat UMLU jongpi ngaso kumen sikadai habangai ya ke numbers jongki participants kibawan ban ya shimenta na kementa kani ke jingmare ya ke jinglai lut jongpi bat ke jingmare gawe na kibenta kaba kongsan tam amtam ha ke jingim ke jongi kibriu ha ke bidai bat ke sports agabide bat kata ka activities ka bama pipi shimenta na kamenta ka jingkelan met bat kumju ya kene ka jingmare run for your health mare na kamenta ka jingko jingkea abangi mare haba pi mare na kamenta ka jingko jingkea pi mare na kamenta ka jinglai lut iraki ya ka sngi Light load kaba ngin sayo banya don mentalang hangai scam mapi baro pin sewan menshim mentalang haka khasan terik jong ne upnai bat nakani kesnging yo banya sedang dagaba pipen ya kata ka jingmare ka jong pi ba pin yo shisha kata ka jingmare kaba light load haka jingim ka jong pi ngaget bok kerwiang ya baro dibelewan menshim menta nado i kena kibarit i samla i rangba baro kibelawan benshimenta ngaget bok kirweng i pi baro i wei ai ba kene ka jingraki ka jungi ya kene ka Independence Day ka ba nyop jong ka ri India ka jungi ka be ki jungi ai ba ka long ka jingraki ka ba inyo ya ka jingkemen bat nginyo ya ka jinglai lot ka papura aga jingim ka jungi kubleshibu ne pi baro Shri Sanjay A. Sangma, the Honorable MLA of Mahendraganj constituency, inaugurated an urban health and wellness centre in Ampati. The event was attended by prominent figures like Shri Stevie Marak and Shri Akhtar Ali, among others. The centre, with a full-time medical officer, will initially focus on maternal care and vaccinations, benefiting around 8,000 residents across 19 villages. This initiative reflects a significant stride towards providing comprehensive health care to the community, backed by collaborative efforts from various stakeholders. The Second Division League Football Tournament 2023 in the East and West Khasi Hills District, organized by the Pending Umyong District Sports Association, reached its semi-final stage on August 11. The first semi-final match featured Kinchi Maurya SC facing off against Youth FT from Mairang. Kinchi Maurya SC secured a convincing victory with 3-1 scoreline. In the second semi-final, Maupanyo SC and Umwi Sup SC battled it out, resulting in a 1-1 draw. The tiebreaker penalty shootout saw Maupanyo SC emerge victorious over Umwi Sup SC with a final score of 4-3 in favor of Maupanyo. The stage is now set for an exciting final showdown between Kinchi Maurya SC and Maupanyo SC. The championship match is scheduled to take place on August 15 at 2 p.m. at the Dom Maulum ground in Penting Umyong. Football enthusiasts can look forward to an intense clash to determine the ultimate winner of the tournament. Kalumpung Second Division League Football Tournament Jongsnem Arhajar Arpulai, ha Eastern West Khasi Hills District, Balapanya the Kapending Umyong District Sports Association, Kalapoi Shikajing Kun semi-final ha ka Khatway Terik Nailar, ha Kajing Kun Hapding ka Kinchi Maurya SC, Persha Eka Youth FT na Mairang. Katba ha Kajing Kun semi-final ka Baar, Pading ka Maupanyo SC, Persha Eka Umwi Sup SC, Kalalong Hamadan Dom Maulum Pending Umyong Mairang. Hakajing ile akai baningkong ka Kinchi Maurya SC kalapelim no ka Youth FT Dalaila Shikol. Katba hakajing ile akai semi-final ka Baar pading ka Maupanyo SC persya ka Umwi Sup SC kalakut no da kajing khat iwe la iwe. Hakajing shoot penalty pat ka Maupanyo kala job da saw lalai ya ka Umwi Sup.
Ka final hapeding ke kenci Mauria persya e kamau panyau kan nonga kakat santrik nailar ke sengilat lut keri India ha kapor arbaji no sengi hamadan dom maulum pending umyong. Sedang sekarang tahu bitai. Layo gino kau ini. Saya kapai dan rak lada layo. Terus mengkar. Sesuatu style. Stop. Di mana bang kerap kau rak kerja di mana dia. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.